Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Warehemla wajwazo wakahamba mbuya jowa la zabema ya warajisize ze kabri za hao wazamba wazehansi zihafadhiwa ziraswili nando ukaya yeuloka nguli emwekevu irumbi deulo mfunza mbuda na mashashi ya heuhusu mauzambwembwe aukaye kamba ndongoze jajiri zitije mjo hambaka mjambiwa baya jwa mwando timjizi mjizi wandongoyo ndeuzi jo mwiso yeujwa zatu ubira yeurambwa ndongoze jajiri wehansa alama za usomesa eshimenyawo uwanzani wamba mindu miziro donkodo na ukaleti wa mndu kota uwa trauno bata ndo montimwa yabo zitendwa zejadungana abo mtinza kongo waonrapo wange mgungu jori haulia haukasi karanzana shasi uyengana na abo hama sikitifu kartu kusudia owalayana wambo uyengana shawa yenganao ndo wanza nao hunu hatu amina mada nzima ijo utowa mizimiraru nade mada ya bashari no mzingaro hahe yake Tanzani rakaulidia angu ujo aungu ichililiwa wakahanza wamwendele mbiyo besewa zende barono nusu ya ndrongoyo ababamvu ya wandu wakaushiana tishari jangu tsopula no ihansiwa omuhimu wa wandu azima nusu ya wandu wa wanembwa na ukaba shari ya rejaiwa nsijuba enge baada za fanyishe namna hiyo sonsi riwono bashari hawaswili harimwensi ya Komori sha uwanza bashari ya bakishe Tanzani no wakahenda mbio yaje au wakahenda mbio yaje wabirinzi ya hindini a Tanzani wasalimisha Komori mwana mkomori woyi hasalimishi wensi ya Komori za barindini emana edawula ya Tanzani watu jo hafadhi bashari hindini ngari jo zamba na homba Mungu ajeleri zambeno dokaya handani mengoni mweze masuala za tongeza bashari ya tujo bakisha Tanzania bashari dokaya karibu mbaba doka bashari hamatafiti afanyishiha handani kajaparsi wana dossier ya ukaya ye refugee umlaoha he Komori yende abakishe Tanzania kajaka uroha hanzia zoka hakautahwa ne daula ya Komori kabajaparisha dossier ya Tanzania ya uhifadhi emwanaoi ukawo imrukao nge refugee hauka hadungwa hautahwa ne daula ya Komori hakautawa yatalie Tanzania ili ya hifadhihe katina kirtasi ya namna hiyo bazimanokaya sontingar juwao kabashari omlaoha he Komori yende abakishe Tanzania kajaka henda yabakishe kajaka henda hasibabu yokaya hakawana na serikali au hakahamba ndongo hakawana ne serikali ndongo zicho henda
sha yeye mwana mkomori atsinzabie na Dar es Salaam miongoni mwesha mbeha Dar es Salaam tena zatsongeza serikali ya Tanzania watu to uhifadhi Bashari dezabilize abori nisare hamisu ka Bashari katina kirtasi onesa okaya omjwahe Tanzania hendeo serikalini hende hamba mimwa na mkomori bokao ngam tsawa niralo hitwa mathalan ne serikali ya hanguo kaya mimru nifanyao maandamano ya hamba zikawe halafu ya kubaliwa yani kiwe dossier hiyo yake refugee halafu esa ile serikali ya Tanzania je mhafadhi katina kirtasi yaone sazanongo hizo Bashari sonti piangarjuao jabo ya kaya rizamba vanu kaya asili Bashari omhohahe Tanzania de ya kenti hahea heze nongo za kihahe ukabashari miongoni mwa activite za kihahe haka ambasaderi wa utini ya wandu visa ya rohe miongoni mwao wandu wenji bokao ngabo waka Tanzania ngabo wadobanu hakawa prometea visa za Schengen Abange Bashari haroha Komori hasibabu ya tantanta na ntuntuntu ka Bashari banuje Bashari hapashia Komori henda Tanzania yende yabakisheyo hautawa plenty zinji bokao hakafanyiliwa hunu na wandu wenji mimi binafsi mina mwanama mshifundihe ya hamahame uoka jatoa mashashi haunika Bashari oi ili yamfanyilie msafari Bashari heze hodi zinji nezapeli zinji akafanyiliwazo yonde shatonga ya henda Tanzania shaka jenda Tanzania heze nongozindwa jine zile abokao zijotongeze serikali ya Tanzania wa mhafadhi ukaya woyimri kao nge refugee hunu na inge na karatasi kao nge pasao emroi mahakama ya Tanzania ya mhifadhi daula ya Komori watujo mrenga abonge mahama he corruption ilo anafriki abonge ishonde shatongeza mengoni mweza tongeza Bashari ya tolwa hula serikali ya Dar es Salaam ya Tanzania atujwa kumhafadhi enrongo ya bili emashtaka Komori waya bali ya honda Tanzania izoko eli ngabo ukaya ngufanyo insulti harimwa iyo ima autorite wa Komori na izo ndizo ndugomwambia ni banu ukaba nisonzi pia ngasibanu ngarikritikewe daula hatu shamnu kritike daula hanzia wakawe nsumra jo hamba ngufungwa hena mnungu chojo hamba mrafungwa bure shakarna hundi hano pa magozi banu karna hundi hano la hawandu banu karna hundi hano pa wandu zamarohoni banu karna hundi hano renda wandu ukao mapede na jao alori kenga riwanao siasa zofikira serikali ngo ambao wafanya weza hao kartuzo na masilaha si wanju menga ambao zefikireza hatu hau kontreza fikireza hao hauona maoni ya ukaza fikireza hatu dezilo njemani za hao iyo de tartibu risisi baadhi ya haturataua riwanena ne serikali fikira nusu ya hao maono kaya ye tartibu yomrureme wakoti awe tartibu ya ubira mruonehe mrulo usoni mweza rongo zinu doukaya ye asili rehansu kaya enamru ujobaliae sistemu ikao do malahuzi ndo upwanwe hansi yonde tartibu ikao yirengeziwa ukaye jodambe namna hiyo uoye msubuti jodambe namna hiyo uode imamu wa utendea uwandu wakao ngwa dayozi hakizaha warimwensi inu wazatukamilishi izo fikira za mru hena mru ngenehe lanzo ya yenshi hena mrazalwa neonya neoso hena mru ngodo he tartibu ya uvirilia atijangamize au hangamiza eonya neoso haukanga si harumansi bokao ekaze ajali zija ujopirizwa ni beshamba inrodo wandu zangu shawaremao mndule koti ukawenji shawendelao mrundiyo mraro ho pirizo hiyo
ngotondo hundu tena dawala wanruwa uwa wa serikali kawati mndu yafungwa ufungulwa harimwe daula yinu itsodo tsokai ngaritsingo henda rigenda rifanya taratibu rihundu wanruwa uwa wa serikali wabira bavuni bala batinokawa jula wende batrete dossier ola yafungwa afungulwa abonarle wanoka karitsina daula bokao leo ngabo maavoka waleo kontro neze fikira ziliyone serikali yinu wende mahakama wende washinda ne kikweli wafunguwe mwana hao yafungwa sha owalona yepwa ngarizijuwao owalona yepwa tujuru do walone daula abo leo wende wono masilaha au kaminga mjukai ili nitemna parenthese ngari parisao ka uinji wa howandu wakaudelia bashari atifungwa ngabo watujo urantize haziza hao za maisha wase Tanzani wende waremahi waoneka anga zicho humfaa ukazina humfaa unuzisa niwelewe uneleze namne kawe mruikao hazia hao ya hubemesha ulele mwana hao Faransa hotoka wende watahe patroa hao ngozone sokaka zinaho mkinishia patroa kanahubulia wala kutitayari uperde hazia wa sababu bashari ebanu wenga wemfano hangu juyu ya uneleza nileweje au banu ngona neso oshuja waho ngoda huko pia ena mndugu twenda zambio za hemesha hahe ebanu kole waniyo komori hauko lindo sina upwa habari magozi abonge mimru wazali sinapo azali magozi abonge mimhara shao haraha angunga mchojoke hali amchojo fungwa handrongo bokao kujajibi wabona zamba shazo haki shano ngobo kao mime olimangu nga mjoka yekati zamba zoti sharia paske leo ibidile onke na maisha mema kawati maisha mema ema namto hamba karti na maisha memenri yabo njamba za nongoyo shashartina mbokaya mdoahu pomjazahu mdoahu samjajahu karti na maisha mema yabo kati rongoya namna hili abonja rongoando lori kabati mgujoshida refluence banu hana makalima watita na makalima wahu mndu ya derape enamna ya urongowa hena mndu gene helanzo ya rongo jabo ko banumi utamani ena mndu tukubalu ze fikira za hejani boya hatu ane heli mtokuba nusu ya nduwe njingwa kubaliwa kaida ile abidi rongo mwanadamu wizani kena ukirintsokana hakata usiku atadune jehisi e adversary wa hao mkini kujokana haki leo maudu kana ukana haki leo abongedo ukaya ekamdu katita yaririmise wizani yo problemu yamu mfano ilinjo urejei haruma ze habari za swabini hanana shatonga bashari ya tuhunda wanduwa mdifai ndondo mahakama ya Dar ya Tanzania tushinda mdifai doka wanu ngasi rangizi nji asirangizi nji na aborlo rangi zinji aboze hali karna uriajise sawa dokaya ijo mkinishi hamwa na Adamu ngukubalukaya epara inuwe tilao normalement zonongo njema sha a vrai dire mimi jo mkinisha ntujibiwa neze njema zinu habo yako wazifanyao do wanruan Henry dingoni mwabanu rono tabuzinji alor ngabandu ikao serikali nuyo kwati tayari wa developensi serikali nuyo ngabandu ikao kwati tayari serikali nube shwadabaha wa developensi mfano abo Muhammada wa wakati wa jirezoneo usoni mwandubo kao henna bandongo njema yafanyiwa beshwanga bombizi nji kwati tayari na beukaya marhaba menji ekiasia el marufu yafanyiwa beshwanga sidingoni development yendo hamba betu henda mambihiro mimi hotoka ni na be marhaba hele jubalila parce que ila mengoni mwemendelo rajo yanza pour eux ngwajo fanya insulti surtout wajo hanza wansome izona yenshibanu tabu ya nsohole tabu ya pare tabu ya jau
zonongo kawo ngarambu wao alori irende hokai ikaze njema zinu madama ngamkubalu kazo njema shantwanda zifanyiwa ni hoyo ani mathalan swala he pare yinu ngasina mahaminji miji minji kaudai wakomori wa kaudai magari yao ya mangami yao izo zikautanganywa miongoni mwa problematiki za uremeda ula inuka kwa turifanya mbando ngoyo na hiyo de kweli shami meki hangu ne jama ndami eke paretilwa amjweda rimo swala jinro jinelitofanyiwa shansi na ujwa uhinga sina ujwa uisha mru ngubosho marahaba pare inu boyatilwa ani ndena abuweze dosieza hezi chokiri au ndena besho mjokaho tapare devoir jabo kwa ndo njwa zambao banu tapare devoir oui yo devoir shae o atufani noika devoir ya alors yoke tuzi ya mratsambe marhaba au ya shukuri yoke tuzi ya banongo besho yo devoir ya au kayo joni kwa mrakaka fanya joni kwa mrafanya abonge ngamjuo kategori ya wanadamu wenji bokao yode namna waenshiyo zetabuzare maensira nzida bala hata leo kwati tayari wanu wao wafanye mbano ngobo kao wowo ngwasuhe wajo suhetenge ondo wakawa mwala wawanjia wajo zifanya ridirizi kubaluka zo mendelio abonge mi ni saida ulayin wajo fanya mbano ngobo kao zo mengoni mweze nongori zida yozifanyishia mimi ngamjaba marahaba wede uone resonema ya hao jabo koma ni timpaka uja unsuive kanga mrongo wabo tsokubaliza fikira yoti problem shange bidwele ukaya timpaka etoka heli wewe fikiri hiyo de hele ilonjem ani ndopo amagozi no yanti magozi no fenja yone joneso kabankwelinga mdeize haki zangu yoti dio rilio yoti dio rilio arjopa rofungwa karufungwa au shamu kujamba afungwa bure shanti na ujofunga ukatsa mukati la piza mdu ui o wakati na kauda ye haka hangu tijojo da ye hakinti de mdu shati da ye hakiti da mdu zonongo mbili zabani na mazoke yonongo nzima zonongo mbili yoti nongo nzima zonongo mbili o wakati na kauda ye haka hangu ni dhulumishi hawari mwaenzi sirditi da mdu zonongo mbili ema na mwanzonyo ntipa wenji waho wanzo wafanyokelo suala zimende luti suala zi wanzo mwambelo zima luti suala zima na mditine pare mreti hori dhulumuze maliza hatu na mditine pare wandua hutinziha wandua hufaja wandua hupuheja wanyanyinyiwa na haramu njija zonongo mbili ye problemu ili yodo ukaya problemu ili yodo ukaya badi bo hato wanishilia wao wakati la huwao wajwao ka amobonongo zatu ladhimu sha enombro ya heze wandu waridunga o zitongeza mimile ondongo wao ngamwe influenceho na bo wandu wao kwa nahu shangiria o wakati njoka uremwa amjojana mfano ye mjoba hangu ajimba swali ntina urenga mrumhula mtorenga wewe kao leo mide mwana mshwaha ye husu tenewani wandu wangabi wakati wa hundane esheki pasporo ya haho ya rengo ndo tano mazibodeka kweli mzee wangu hajimba swali huhundu mru wambaga we mbwana nzima we nae hausaidia ujanswa sana problem wakaniyo kujahunda izonga mina yakini shawe wawe hena mnawele wawe namna watamani urongowe itongeze problem ya hao keja graveha au za relation ikaonda uloni izo zitongeza lewe problem hao keja graveha yode maana ya ukaya Allah mruto dosa za Bwanzani ikahuwa na neshenda toba kisha na kumi toba kisha ne wakumi shauti wanena wandushenda wandukume utiwa rongoze namne kao hama maudu kuna kaparo wata hamba rongoyo kuna kaparo wata hamba faida banu zinrongo ikao nga zibirao zirirenzi banu nyonti pia na mruge na telefoni ikale ongo onokaya mina mbaba sharaka urongo anayi
ngonono kamide urongo nai emma nabo bo bashari bambu kuanga wena telefoninga we manga ye basharaka Tanzania tazilaka karibu arengwa haja eba ne mana mtso wenji harumwandu mdo Faransa wa urengaze telefoni mwadoro ngo heli fakharaka urongo anyoti piendi nganyina reserve ya ujama shughulini eba ne mana mwanzo kenyi na kilana sindri eba ne mana mwanzo kewa numzimbi zitwazanyu zizimba akilindri fakhardine su ala ya jonjibu indrine kati musokaya emanara nzinda balotso uja komorindi fakhardina jonjibuje hatso jonjibu enamna fundi watu Yusufu Madibwana omjini mkazi ya ajibu entuyoziswa nubedi mshanga mokaya karjahona armwema andamano yala hamjibu kaya wala tulqu bi aidikum ila tahluka ngwamba ukaka hujo ukawe ndaba nungojwa angamia aboka urudusi kiro ende yo suicide soma Madibwana kajenda aboye mwalimu soma Madibwana katsudai katsuda mndwachi nekujwamba abo soma Madibwana we mnafiki emye manansojoza mbele amjokezo kweli yabo soma Madibwana eti mndobwana karna ujorek mruna ambe hata hela joka hands shai kale o mimi timengoni mwobali yao todaza ndo adodunga the directors za hondo wobali yao bashe njoparu badile namna nikao rongowa awe namna natawanyikaye atimano mimru wa parti politiki mimru wa ushe mimi Muhammad mimru wa ushe ni sharia shahatu kasuku bale namna mwele wao zome ngoni mwezi ngokawe masikitifu mazirona hanayo usoni ma autorite mrujarija sairi ya he ima politisien ka oleo wo madhamana mina shaka ya holewe suala yenu eba no wandu nyide mwatendo wandu wa mdungani au bano wandu watende nyide mwawadunga leo abonge leo izo pia nganzo mruyelewe amjo jibu suala abokao lihana mzaze bokao tsalwaluzi sabo kawe mzaze witsi mwishia harumwa video bokawe video hiyo ngabo mndu yadunga ima polisi dingoni akawala huwa bala mzaze wotsuo hanzi haya bona mumdunge yao mzaze wasu butambo kaya hurongo wandro nane jwambati jau shedwa ishoka shimreje hiyo simamba ukabu mza yanu malezi ebanu uzawa na ngolelo au banu zinde kineza atongeze komori abanu zimpia dabwe komoritso hendade za tongezwa zinupi ngujelezo ka negociatori yedo de wandwa daula haki yekane negociatori adwa daula haki madharalo na wendi ndo daula haki wajoka kushinda mfanye wanashinda mfanye dongo yewe basharibo ya kaudawa anu wa mrenga basharibo ya kaudea serikali kwa jashinda mfanye dongo banu zankilizanyu banu kweli banu mtoumbwa nusu ya hanyu mke madui wahe zakiliza hanyu haba nuje abaka tulaka haban hapo amagozi hala huwe hela nzao yabo wewe ngodunzo tilaki yetilaki we yapua hadhuria au kaja dhuria harongwa nai nujopo amagozi abaro harongwa nai yabo hendetro ketina harmoi shabanga sarumo padahe madhara yo wandu washangiria we serikali kan we de modongo apao magozi de modongo apao magozi ejo wafungando kwa na ufungwa ni mndu paskwe wongo ajisio kango me proteger paskwe ngo na pouvoir yemi nifanye pakati fungwa dojo kubalu kami nti muhimu mdasutene haruma baroko wonge tsoba kishani akile ha tsoba kishani akile ha ukene helu fikirio wono shabanu nyonsi pia hena mrugen ena mru kubalu kabashari hakana haki adopua uwo mrulo na telefoni kabati mndu ya jomzi ya tijaru mwe direkte ya hundra ushuja abashari ya kaufanya eba neshizi ya wendi toujours demna mashuhuli wa vakansi mrati jo njaharu ma problem
ebanu otoka rika komorisi na nyimdo ajamagage na kilana siri hata gena kiliodo aba bumba habalo la huwe rufo maha shame ngoni mwezi kaunsikitisha harumwa inu ambao daula ya haki harumwa wanu ambao daula ya haki harumwa ambao daula ya haki zonto shindelewa ngabo wanu ikao ndo wali ndo waje wadovotewa chantu shindo difference ye ebanu watendenda wabe wadungwa pasuke kao parsa fakhardini ngurongo zorija kujua fikiri ye kutushindo leo ebanu ya tendendo wabe ya mdunga ndo kabati hata kabati hata mbatafauti watingo urongoza na hama osawa hono heli fakadina kauri postoso ni mwarija yeye ranzinge faransa ngena hazikufanyo sharija de urongo na ukakati na wakati nabo yeye ngujoke manatso enda Tanzania ati jojo aramwe MPH uka hajoshindare ngwa Tanzania bahajiba karansi wele wa ukaya izorao emananso jojo zirende mathala efakhardini zorao emananso jojo kamharendi mbango ani ikangwele ukaho jakomori ikangwele ukaho jakomori ngojonja harma problem itongeza ngo bakisho faransa udope shahula ishu weonekanga shijo yivani nyungwike hunu omrovu zwayi omuhimu ngofanyo sha ebanu zabarindi ni mimi ujojo uhabanu urongoka ina mkeyiho banyima jindu makara mana mto hunjila na mwenda wa ambassador mnafanja badi banu heli wakamwaraho sa Tanzania utijo rengwa baho chudira mnabangulo muharaho hamba izowe wa joji wakanga mwabo ntichore kwa bakutsulo aya ebanu ngo fikirabo zone zonga saharo hamba inde heli tsugojo rongo ukabu mdu ujorifunga inshallah taala hatagarjo hundra wandu wenji wa rehemu chakarna hunda mrambe mrende ndo mafunge moto wa mrende ndo mafunge mru wa mrende mafunge mru jodo fungwa bure chakarna hundi hanandongo icho ndiyo izo ndizo mraka ofungwa hizo mdu fungwa bure neziliyo shauti fungwa hundi hanasibabu kabanu hula wofe njau au udaye haki yao hurudu kutanganya na rogo za chula adhimu kwa wengo joka wambe haki ya hao ibidizi hisi shahu udaye haki yao hurudu kaza masala zo mjumwa yao abangia mengoni mwezi kao ntabisha usoni mwa wanu ma autorite kao maudungu walinda maudu ajavotiwa ngabo sualie kaungi ya muhimu mingani mwambioni na mzikubali mtizikubali mamjoka umuongo kubalio shao lime wojwa hambezi choho ifubani dukaya ena mndwanzo ajavotiwa awena mndu maudanzo ajata wale wandu le jaishi la taifa loka lifanya errori hata mndwanzo ajavotiwa maudu yemfluensiani ya maranya ya dola piza le jeshi la kifujari hilo hizo zo hambwa ni mndu ranya ikahende mwendo hashidwane virongozi shawewe hanzo maudu ujovo to rais au hanzo maudu ujovo tiwa wendara mavote ya serikali ujoka kuna parot samba zele jeshi linupange jirwa jine shandali nuilo kutina ndongoyo hena erori joka ngena le jeshi ngo hutajwa konsei basi mdemu angalie Sonko wabi hondoro le jeshi la Senegal basi ngo tojo mparsani saimila jeshi ja konsei tu shaka bati insulti ya ula pizale jeshi la taifa tola arrive leo ge premier ministre comment ça se fait-il leo mnu lindo maudu jovotiwa banu ondo jira uzindwa jine chango influence waje banu aminizo nwambia uhanzo jovotwa maudu banu le chango lushangiri yao li influence wambe rongo obokao maudu ngazota na problem wawentu waje kaura voti 2029 wena mrugene wahe tutofikira bongo wangu hanzao waje voti maudu
andungo ele wanao harumandungo enzime mruoi haivisa o andwezi fuba awena mrujo haba na mdengo jo mrema koti shao nkwatu hamini au kwatu hanza ukema duga mjoka ka 2029 wa jovoti baru himeba nukaula piza mruwa kajibiwa oji Trump de mano kumjizi wandongo leuzi jo mwisu ezaba haizo ngarono pia shamru angaliza maudu mrangala hatena nunga joka uzamba ikaitso kazi joka utajalini shaa ze dega zilimite halafune lezenele madu mranzo ke rais wa daula maudu ukiruha dalo har mu mimbar zokutsukali jeshi la kifujari la shongali alafungo remwako tinema autorite halafu le jeshi limaud lindel tsingo joka hubiri le tsingo joka huru mana likebi na likejema yode mano jeshi la taifa iliyoena mru autorite hanzo maudu ya jake dhamana yewa besha conseil basi yewe ha conseil za warameni wake harumweza waladhimu basi shamferi ya insulti haruma jeshi la taifa yongo jizingamani zote nongoza ladhimu haruma mndu ulo dhamana alafu wenji wahanyika ma-influence hao mwenja haruma tartibu amalizo na mrema wa mrema wani koti leo wawena mdungeni wajwa kahumvoti 2029 shaka na huvoti chaboko 2029 yo ngamjore mana homru tsondela kampanya yahe binafsia pongenga mfanyo ngoza mafiti fanyo za mafiti mimi am person tu jo walo yabo shanja jo kama na jeshi mimi dhamana wahile jeshi la daula ngamina mba mtsango ntinti usoni mwa mruhu ndavota watu ndavoti mathala alafu mndu autorite ya ozi yensulte arme nationali jao no mndu lindo maudu ajavotiwa ya javotiwa mndu ajavotiwa maudu ya jarume de jeshi nuwilu like garde presidentielle la hali e polisi nuwiyo polisi nationale iridike madhamana ya alafu mndu ya oze wala piz ransi imaranya ondo jini kawle o maranya wadwamba zanongo hizo shawe mndu hanzo maudu jovoti oke kandida subutar mwimba runame makalima yao aminu kango jopororo mentino amini ukakadentino ngo jopororo abange sikaheshele ziza waweka yao wasawa zamba wajuokaya kejala dhimu wajikomporte namna hiyo neshelezo watsuza baraha watizambe na mranzo maudu ajake dhamana ya rumentia wake dhamana ya votiwa wende harumba election babanu na kiradhi anzo ajarenge pouvoir imakalima yao jaish nalironese mai hata tujuru we kandida ngebidoze ho warongoza ngebido wa udoa nika conseil atentu miezi ngaju jelazi wafanya kuna udwa hendo juma yabo kahukiri kakuja kiri abonge dungia abonge dungia tartibu wede ona masula shaminga mjokale jeshi dalinu ilo loto jobirla henu johuja enu johuja tojo litarumu pia enu jojabani tojo litarumu enu jokane telecommanding tojo tarumu le jaishi bonge wede juo ikango no kayungo lirumonai so li conseiller maudu ekawa aswili ujoli rumiendo shawa na makalima wa ujuma yao tijo utamanu rents mengo ni mweza nongonzire kaudo zilio ilinjo ukaza dokayaza nongozinu zijiri ngari shawa na balibala mashabab nusu ya mashabab ukawanu hena mji kabandu anzo yazina watso yanza abonge nusu ya mashababi bokao wakahonesa masikitifu yao bashari ya rengwa meri salani behao dokawa nafikira watiti ukaya iloba la dembeni na msuje anafikira ona wafe ezo fikira ntinti
izo fikira ntinti kadofanya mbwiri ye rongo bokao maudu ngazijo humdhuruho winji kama sonti pia ndugu arongo wao shezi joka mnasamu nugono bio mraja nasiheze nchashi abange no hadisi yaba sharinge kao bala dembeni na mtuje hendi monsi izakado ya bili asina hulikambi haukaga mjukaya risare hansuka hena mrulo harimo mji wa mtuje ishoti hindu izo deja kabati mrubanu joni bahata gabandu kanga rongo wao wa hamaro mja mtuje badiwa nata mtuje wenga mjona mtuje wiho kamjokanga bandu koko atezi shabo deja mwe hansukaya enisaba jo haye zindo jine banu kabati mndu mtuje jofanya hazito atu hazini pi izo pia ngarishawa na makalima wa mafiti wao mwambishi yao mndu hale mwashe hito hata mndu hone so amaundo hata katushulo jeli ya bidaya jere ndugu tuwapaza mbewe hinje ni shemru yanambio kaya ena mkea abo mtijwa mwenda mwawana olewa mafao mwakana moyo shamdo kaya abo leonso holeta ulenso yambo kaya mwanadamu islamu ranzi ye shahula ziozo kaira na mwanadamu ndo yambazo ndo mikanjana nsohole mjona roveka buha shaiyo kena utongeza mru ya fuebwe no ensoholedo huja yetsidizo yarjojo urongowa harditsena riwasuli daraja le jaishi lefanya erori van kartushindo behaze risala zato malahaladhi kale jaishi wa fumuranya harumanogo za tustahiki abore director ulo mamwe director ulo hodwani director ulo afere étranger o pia odo wafume moto aribala wele wana pia wande wafume moto kamtsina no katufuma banye kamjwa ila ndo adresse emwahele jaish yatoa ordro ka ndo fulani ngamjofuma abo riposto ngaribe hawo yiho wakati reswa daula jojo urongolwa harumwesu ala hiyo halafunchele wa hata sikarjufanya maandamano ikaho poroza nongongizo nziro sikarjwenda bo poro ranzi he directori mo duanu kakartsu manzi shasitso sabo duani ranzi hazalina lawo bayi hena mnugene maoni ya hahe ne helanzo ya dai mika bati mujoshindari kause fikira hatu ekamndu bahajanga jokaya ritmu ila neilo njema bismillah shamru atijadori renda bon yo gratuit ojojo de yakangu anzo de shekangu ndewe kamjoka ujankenda wange udonanza bari yefikire ahondo ilo njema abangenzi paroka shuja shami ngamwaminu kainsu unafungwa beti salama sifungwa bure abangami fieri parce que rengo amali rediri pia jewani maulana ho hasenje habe hanrabo rirumani opposition riteba libala na izo passport za hatu raire director mafere social ambali Muhammad wazirenge walineze mali za hatu warenge wandu wakaanza pasha henda Faransa ramazofera wataharmaze dossier hizo wapashia rijuhara nziha rideritsa autorisation ho Miriam Moronde fanya manifestation pacifique ribale bandroli ya hatu ribiri parambwani ngari heyao haonese masikitifu ya hatu sirengwa shamimi njabati jiwabo nabiwa shabo yakamjoka wakamnibiha wanibiha bure sinahamba tila kwa mndu sinahamba tila mndu izo ndizoranza do dhulum la bure inisarjo ka ujujewa mndondi hoka hatoka dhulum la bure chakabati hata barongo oge wede uju ngonoda ya haki yao rudu insulte mndu sono kwambili tofauti bonge hizo. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.